Ia. Ia whātalo whātu. Ia o le whai le breakfast. E whai ia kua ia mea nika ia. Se ko whaanua. I nei a mea whai unia. Mai Samoa. Kalo whai si. Kalo whai si ali pale mia mani. Mani whai ngā mālo. I le koe uma oka. Ka mangi ango whai kaua kui le si. I le si fo i pose ngani. Ala mea ke whai aku ai. E o mai angi ka ngaka lau lau wa bali. I lunga o le social media ma whai mangi pose le ma fau fau. Ma ko mingi le ma fau fau i si ali i a whionga le ali pale mia ma le whai ngā mālo. Ai o mai fake page. Ai anga kokoa la. Mai maua pe la o ka ko ni. Kau ke o mai sa o ai lungo ka ko foli. O le fo ia whai ka ko pose. E kau ke whaakau o koe la ko. Ai kau ke le o whaonga ina le nganganga. E kau ke le o whaonga ina nganganga i o makua i nao. Oko. Kalo whai ali le ako mua. Wa maka ukia ma maua lalo le kulanga wa o ye ma fau fau. O misi o kangaka. Kangaka ni a kensi le whanga maru. O le popolinga. Pe ale o malo si le kula i mai ale makanga luenga lule. Mo ki kilo ko fo i le whaala we lawe fo i le alenga kuku mai o le i le wha masingonga. O kei loa ngala ngai loa o leo i si lai kua i o kōnuna. Ai makua i le ai mase ngai o ringa fo i le a e stand out mai e la ko mai le crowd le ngai ai. O le whaanungoanga, o le si whaanungoanga ni ngā. Ua le o iai se support. Ma walunga le ale whainga mālo. Pe wale iai fo ilele se. Pe wale iai se whaanoingoinga. Ia. Ngo maka fo ilai le kāia o lava. Ua si fo ia. O le mea fo inga ela inga si leo. Makala mua a media sia ma live sia ka ko ye support le whainga mālo. Onga, o lai kilo aku Samoa. E pe ele o iai se ele o lift fo ngale le whaamoinga mo la ko la ni pila le office o le. E manga o mia makua i fine training o le si mea ia koa loko. Ia. Papo afo i training e avaku ai pi e kau ye mea nga pi e kau fifi. Ile se koa fo ile manga o mia. O ngatili lia, ai wala au lia mai o ke alua kua oa, o ke leo, ai ko kia sfuka sanga o security card. Ye ka wa o security officer. E vai ka wa ingeia o security officer. E pupo ia sa walulai me fo ia events me o ko nga ka vale fo ia international. Ole ha fo ile mo brown bricks ya se yo ko si akile ngo i pike wa fa wala ngo ofisili ko ole kausanga lua fes furu fiku ko lua fes furu ba manga ka ilo ko e fa nga luinga ai nga maka mengo fa nga luinga ile security industry ile lua fes furu ya leva kausanga nga mawalo la singi ai mankuala e mala singi ko e umale fa kausanga ko fa fo ya ele ko fa se suenga po se training ai ko fa fo ai fa lava training ale company ya ai wo male ko sia a ko singa pe ko fama singa fa yer ko ya o fa lang security e fa ngalwenga ya security e Samoa wa ole si mea o ia o kele ilo o kele o matingo ia ni ngamia e pe o lewa so la o kala no le security o nga a makamai o leo ia o nga ole mea nga le ngo ba ia ko mai o le office of amasinga
Lea ua whai a koe le kala. Wālanga I loa o leo leo, o ngā o ko ninga. Ala ele o iai ni, wakukusa, anga le ila ko ninga. Ele o iloa o iai ungi leo leo. Maua mai leo ingo na o sea o wha makalanga le whai a. Ia ke o wakawhio older. Because I'm old. O le ua unga sifuru mō kupo. Ile, la wha angakala pala mo le security. Ai, le lua fe sifuru iwa. Lua fe lua sifuru skausanga penga. Na o join nai mea o kulupu ia whasaporas. Oka. So uma. Ia ole kai minga. How many years now? Palua ilanga tion. Lua fe lua sifuru. A whape lua fe lua sifuru. Lua fe lua ongo lingi. Ia, wa ongo kausanga, Ia kai minga lai lima fiko kausanga. O lima ongo. Ia lai oke lai sawa ni mafau. Ole aru, oka. Sa ole si sa fai post, foi lele. Manko ese le post, ese le comments, ese le post. Ia, ko akele se mako sa. Ole supporting ai. O ke le o so mafau I upu fo I o ngaonga. E o singa kamai. E ave ala ka post. I le nganga. E fa alo. O le afo ia po se post fo I winga se me nga fai me lava ina. E ave ale fa alo. E fa nga lava upu kele upu e replace ni upu fo I la ka kilo ala ka mamafa. Ala I mo moli a kuai ia le manga onga. Wa alo ke. Mako yo wa makanga la ngonga I le ki ngoman mafaufa. Wa le o koe mawhainga koe kou pimamia ia kake wa ai lunga. O mea fo lana. E ka kele o catch up I le kele o mea. Wa kele ai ele o aso uma fo I whaingia o post I le YouTube. Ele o aso uma fo I o ke alu isa o channel. O isi kai mie ngalo ai ka ika channel. Ole kele ia. Kele ia o mea ka ke makamaka I lunga le YouTube. E ave ese mai eka aka alu le Facebook. E oso ai le ika. E oso le ika o kangaka. E ika le pelo. Oka, ole meo le kala wha kupu wha vesi. Ai ala ko ke sila fia. Lai whai le ia ni kangaka male iloa. Lai pelo. Ole makua I wha sasanga ai. E sasa mai ia le whai ngā malo. Ai me se alea whiunga le li pale mia. Ua kauangi a ole a lava le upu mama fau ngā pepelo e la fo mai. Ua le oko I se fefe lea mea le pepelo. O ka ni mai ka ke alu ai o lai le ma sao mama malu ka mafau fa. E ka ke whai kaua ko le se po vave anga ka me I se mai. Isa e makamaka saka movie le YouTube. Makamaka le Dr. Fio e mawaile mea o ngā mafsuso angi fo ile sikaini. Po kala mengi I Amerika. Sa makamaka I waliva. Ai ke ia pe wawe aka ko pakima mea ia kukupu whai ngā malo. Ua moku ai fo ile makamaka I ngā po kala mi ngā maasani mai I ngā vai kau ia. Ia mame o aka fo ia le Bold and Beautiful o le Young and the Restless o le Days of Our Lives. Waka le koe makamaka I ngā kakalu mai ia. Ia o le mea la le wai ia. O le ala pe la koe anga inga ia. E kilia e se loka mawhau whau. Mai mea ia. O le whawhikai ia o le ia kako. Nei a kako uniria o kako lai ia e whai. Nga I tamali. E kalikali a koe pepelo ale au vaenga. O kako lai o makupua. O le e manga onia le kako o la fia ma file mua kako loko mawhau whau. Ia, kako whasi ese mai e kako mai mea lai o. Ai whai makamaka nisi polo kalame e. Ia, makamaka fo ingai po kalame ngā o le kera po kalame whai Australia, Sky News, o po kalame ngā sites, o le sites, ia, o ngia Australia ngai, sites, SI,
SIGHT. Ele si upunga le wo misi ya. Ia o ke makamaka pe nga lo fo ile ia o amiselanga yakalanga wo kale lo ko fe wo ia o fo ia le avanga ia Jackman ia le Bold and Beautiful ia mahopo mapopo fe wo ia pe yo ai ele o catch up ia o lia lava i kapua i lava whainga malo kapua i leo a kanga ia ma kua kuta ko whainga malo ia o le whiunga le li pale mia man whainga malo ma lato a inga i te talo kapua i pia e uia ka kele o koe post ia o se asea fu yo ka koe komi e ale kanyi ka ke ala koe whai ak singa ka komi fo ile yo ka me i se man ai ule mia ai le o male makamaka i live ia e pe yo ele o mala le makamaka i vai pi e ka ma wai fu le se ko afu ai aka la ku o le Facebook i me o le post le ma fo fa mai si live na o le au le ni o manga ki fo ia e fa mo ya fo li kilo le ma fo fa le ya ato fa no mai fo ila bo fa le la ngunga kule le o flo ya i mo wa fo na le lo to flo le lo fa nyama le ya fi mo le fa le ni ya me se si ka ko wa ko mo fo ka le lo ko le ari me bo fa pe ni ai le o popola kua ia makaula ko ni e fai kala le malo ia kelo le maumia le kama kani pu a le kelo le mia wo fa akino le malo o la e fa solo a kelo ele ai ma se sola ko ele o sele ma le ma se sola ko ele o ni a no la sele ni fa mamia le ala wala ku le pokala me fo ile ale ma wai ku pe ngai pipi ke lo la kala masa o fo le sken pe ka fa pe ko wa nya sa ule ni pokala ni ya la ngau le ko asa ni fa nga ma lo na lo ma le to ma na nga fa nga ma lo wa ya isi ma ko pepe ya wo ma ko ni ile last 6 years o ha una ia le la pe la foi ma fe no ele se fe ele o se fe wa o una na fo na sa pala ya ko wai ia le pro vai ja ko ia so po ja ko pepe na me ka ko pe nga o meu ia o nga ele ma vai fo se ka ina i se o wa ele le ai pouco lo wa ina fo ele ai se pensma ia ale la wa ka me fa manu yanga ale wa ka fa singa kuma uma o le wa fa fo ia se ta se fo fa na ni asi o na ina le ma vai ia ale wa sa poka na ia ko mo ma wa si pepe ia na e poka ia la si o fe si li fo ile le ngo fo fa pia awala ko nya ai nga vai la ia man ko e ia isi i mei o polo kiki i tato anga fo e fa o ngale e polo kiki e kokoni e pilia o nga whanga ane se ala i universite ma o le ofisili ala nga e mankuala le la wa ese le fa inga o le se le ngile la lui i le a inga le kamekia o nga universite awa inga la le kamekia o nga le universite e se pa le ni fo le bala le nga e kukusa le sopoti o mare magwali mo le kukusa le vo le ya le financial support le ala ya nya le anya le ni kameki university ma anya le ni ma anya la le kameki university e fo le ya pa le ni le
Wa luke loa o luke manga kua le amakanga. Nga sau lava le angavakal. O le lango mo ngai ia whaasafua le whaamangianga i inga e vai e sa o ai ke wa alu ka whaarongo ka whaakopoas ma lea mea ia le wakokongi ma e maa lia fo ia ka whaapela ia a whaila o le alunga o le ala le ka ke kalipongo waka ika ia o le ngaluenga nga whai e mākua e koe muli mai lava ia whaafela le mela lea e kokongi le mālo ia pili a kamaki ale ala mea ale makua la fa wa ke lo ngo kilo foi la fa mangingo fia pasengi komi el poloki ai fia pasengi e kokongi ele makua fa mama foi lele ya o misiri o la ye singa ngaluinga awa manguia la lea unga al kamekikile o ai la le sele kele makua ia se vai la pia sa ola le upulia o le meanga e lulu e ko sele pe wa na wa ka lang sele le fa nga malo okay lo aya wa ka mai si ya uma fa makalang ni fa ya le mo fo wa pia ale ala me a vai la lo fa la ngona ngo mai o ile sele ni le ko lo keki e ko ko ni pilia unga kami awala mea makua ye fa ya ikaliane makua ya kalifo ikanga ye la ofisili le fa ya ai koi fa lula u kalangoa imela yo security ba manga ya pe o wangi ya se ma fa vocês I faz security training isamo faz run nesse curso foi dele e faz ya o security lá na pe uma lei complete le lei ya la curso o ingala e kakao nga ba ko security e fa nga duena e mea ye mga umia security e mga umia for security around our parliament house le kanye fa ye fomo e mga umia for security e le winga kusa ile po ya makingo e mga umia security ai mga umia la security le nga o le mai pe afa pe ye se e ni kosi sinai e van na se security training e fa nga e ka fo nga insecurity o i meu o fale famasimo ile siti makua o ke va ai ko kua ya security e mo ya e ko awa kwa leo pe amanga umia longo e vile le security ya leo pe vili fo ai pe ya security e ko so no ngai e fa nga se lo fo ile ka ma e va ai e kusa la e na lu e fa ka si ma leo e pe yo le ya unga le waka makua ai mangue e ka ke ara kusa mo e fa saka security school fa saka ole security training provider e provider yo ingala ole a provide ale security license ya ile kakanga karia o e ke security se nia yo fale farmacingo o bank e kuku e ile security e kuku ai na so se nia ole ya ole o kokomu ale kaulana pikolo solo ai fo ia ole o ma keki e kakanga ia security e pe o fo ele kana fa winga mi ani tani e fa pe nga fo la mi yo ave pas fa makai e ka wa kauna ye se ka ko se va nga fo ia e pe ya fo ia security
training mea i o kangaka e fia ave pasi. Ale ai la so la singi nga ave pasi mai i le a onga lea. E le mawhainga e avea se pasi. Ai a whapea fo ila e mga ongia e se onga o se pasi ia se ave pasi. E alu i o le vaenga lea e au mai e pe whaasala lau. E whaasala lau le ngaluenga ave pasi. Ia o ngā akala iei lea le au ave pasi le iei lai senge ave pasi le ngā mawaku i. Ia. Vai, o ngā solo le ia lea. O le vaenga fo ila le ngā e iei le la koko nginga ave pasi. E whai le ko nginga le ngā ale au ave pasi. Pio ngai mea la i ki fo i wak. Ua e sa wai o ka mawhau. Pio waka o ngai mea ngā waka ngā whaale ligia. Ka ngā whaale ligia e. Ngā maanga ia le sika ko aku ngu. Ia whai aku wai fo. Ia. O se kala ngoa ngā kule ngā. Ia o le afu se whaamakana ngā alia whawa. Ua le tata maali i le whaafafunga mai. Ia. Pau lava o mawhauwhanga lea whaa. Ia. Ai a whaapia i ke li o langu ai pe e ke tisa kui ai. Ia. Lele. Ia ise a. Ko fuarkanga ka ia malunga mawhauwhau i ngi mea. Ia. A le mea lea ka ke manga o ngi ia li ngi lawa kaimi. O le malo lo ia o tangata o lo o against pia le whanya malo. Ai, ku whanya malo i whaawala ko ngaluinga ia whakaungu la ko anga wakau. Ia ai, ka pinga le lesi vai nga le po mo lesi whai ngā pāluka. Po le alawa. Ia ai. Manu ia lava ni yaso. Alo fast to fast i fua.